Pred negdje sam kraj intervjua, zamolio bih vas da nam kažete nešto više kako je zapravo vama i vašoj porodici sve ove godine život protekao. Sigurno nije lako. Svjedočili smo i nekim sudskim procesima protiv vas i nekim stavljanjima u pritvor, pa i u doba pandemije COVID-a ste imali određene probleme. Kako jednostavno, to želim da prikažem gledalcima i tu neku stranu vašeg života i možda tu neku, da kažem, negativnu stranu borbe po vašem mišljenju za neko više dobro. Pa ja, znači ljudi uopšte teško mogu da shvate da se ja nikad nisam bavio u početku pitanjima bezbjednosti. Meni je to bilo, moram da kažem, policija, vojska, uopšte taj militaristički korpus nije bio nešto imanentan mom načinu razmišljanja, ali prateći glavni tok tranzicije, to je moje bilo ključno opredeljenje, vidio sam da taj proces klizi iz ekonomije, iz prava, iz politike ka bezbjednosti. To sam učio na iskustvima Češke, Rusije, Slovenije, ne Crne Gore. Mi smo tada bili obuhvaćeni ratovima i onda sam vidio da u principu ključni tok tranzicije ide upravo preko transformacije bezbjednosnih službi. Jer su ključni tajkuni, recimo u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Srbiji, u Crnoj Gori, u stvari svi bili agenti komunističke službe državne bezbjednosti. Dakle, da jednostavno čitav taj rat i sve to što se desilo u bivšoj SFRJ u stvari kanalisan preko jugoslovenske UDBE i to sam, zbog toga sam ušao u tu priču, ne zato što me interesovala bezbjednost, nego što me istraživanje toka tranzicije dovelo do tranzicije bezbjednosnih službi, da je u stvari to suština tranzicije iz totalitarnih režima. Ako tu nedemokratsku totalitarnu bezbjednosnu službu transformišemo u normalnu, profesionalnu službu koja se bavi nacionalnom bezbjednošću, onda smo napravili posao. Tako da sam ja ušao sticajem prilika ili silom u sektor bezbjednosti i onda sam morao da plivam. Morao sam da saznam ko su akteri, kakve su komunikacije, hijerarhija, ko s kim komunicira i to sam sticajem okolnosti, evo, barem neki drugi kažu, ljudi, vrlo dobro radio. Ali to je izazvalo, to je meni stavilo metu na grudi. Ja sam praktično od 2007. godine vrlo interesantan narkokartelima kao neko ko priča o njihovim poslovima i oni su sticali sumnju da nekoj službi bezbjednosti meni dostavlja te informacije. Nikako nisu mogli da shvate da sam ja konektovan na međunarodne sisteme ne operativnog nivoa, nego ovog nivoa nacionalnih bezbjednosti, strategija, politika, gdje naravno svi ti ljudi imaju određena operativna saznanja, ali ih korporiraju u svoje izvještaje ili politike ili preporuke ili to je taj nivo. Međutim, oni nisu mogli to da shvate. Ja sam bio konstantna meta. Ja, moja porodica, meni je sin sa 15 godina napadnut od narkokartela iz Podgorice. Glavni čovjek je bio upravo ovaj Golubović, koji je organizovao taj zagorički klan da mi teško pretuku maloljetnog sina od 15 godina koji čitav život će nositi te traume, da je zbog politike svoga oca preživio takve traume, znači dijete odličan đak u osnovnoj i srednjoj školi, stipendista koji sad naravno magistrirao, živi i radi u Švedskoj, ali nosit će traume da su ga tu neki banditi, neke bitange pretukle zato što njegov otac se borio protiv organizovanog kriminala, a da taj koji je organizovao taj napad kupuje sad Lamborghinija od 300.000 eura ili da je jedan bogat čovjek uspješan u Crnoj Gori pod našim nekim kriterijima, tako da ja sam od 2007. godine pod posebnim režimom ponašanja, pod posebnom bezbjednosnom kulturom, ne izlazim na rizična mjesta, ne krećem se na rizičnim pozicijama, lokacijama, nemam lično obezbjeđenje. Imao sam policijsko obezbjeđenje 1,5 godina zbog direktnih prijetnji mom fizičkom integritetu, ali i dan danas, dakle, kada putujete po tim, ja dosta putujem, pa već sam istreniran da mogu da prepoznam ko je čovjek koji me prati, ko je neko ko prati moja kretanja u Njemačkoj, ne znam, ja dosta s Njemačkoj imam komunikacije i kontakata s Velikom Britanijom, u Francuskoj, da ne govorim Luksemburg, Italija, uvijek imam tu bezbjednosnu kulturu. Nije lako, dakle nije lako živjeti i funkcionisati, posebno ako imate porodicu, suprugu koja vrlo često i ne zna šta se sve dešava okolo, niti ja informišem da ne bi širio paniku, ali ja sam permanentno pod pažnjom i pratnjom tih struktura i doživio sam i fizičke napade, planiranje atentata,
Da ne govorim o medijskoj stigmatizaciji, širenju izmišljotina, demonizaciji, pretvaranje mene u člana zemunskog klana, u kriminalca, u ovoga, onoga, pijanca, alkoholičara, narkomana, nema što mi nisu prišivali, ali to je cijena, dakle, koju sam ja bio spreman da platim i, nažalost, sad posle svega na zadnjim izborima ja dobijam 0,7% podrške crnogorskih građana, što nije rejting Pokreta za promjene, niti moj rejting, nego to je jednostavno mjera koliko građani Crne Gore shvataju šta se dešava u crnogorskom društvu, kakva je opasnost od organizovanog kriminala s jedne strane, korupcije koja je zaposjela od vrha do dna sve segmente našeg društva i države i ove populističke priče Evrope sad da se plate mogu dijeliti, a da se ne zarade. Dakle, jednostavno došao je trenutak gdje je opšte gludila i ja kao neko ko drži do nekih naučnih, stručnih vrijednosti, moralnih vrijednosti, sam počastovan da sam evo malo sad, da kažem, na tribinama, da posmatram šta se dešava, ali to naravno ne umanjuje moju, mislim, istorijsku odgovornost i moralnu odgovornost da izusim kao danas u razgovoru sa vama moje ocjene i mišljenja o stanju u Crnoj Gori i šta treba uraditi. Kad će građani to podržati, to je pitanje za građane, nije za mene. Pa eto, lijepo ste rekli onda, taman za sami kraj, recite mi šta biste poručili građanima Crne Gore, šta sadašnjim donosiocima odluka, šta biste poručili osobama o kojima je bilo riječi tokom ovog intervjua i onima za koje znate da, hajde da tako kažem, vam ne misle dobro? Pa dobro, ja sve što sam radio nisam radio ni kakve lične postavke. Dakle, to mi je spasilo i glavu. Dakle, ja se borim za Crnu Goru koja će biti pravna, demokratska, uspješna, prosperitetna, socijalna država koja će moći normalno funkcionisati, gdje će zakon važiti podjednako za sve, gdje će institucije funkcionisati na način one koje se bore protiv kriminala, se bore protiv kriminala, a ne da budu izvor kriminala, dakle, da zaustavimo više s tim negativnim imidžom Crne Gore kao raja za šverc, za organizovani kriminal, Kolumbije na Jadranu i tako dalje. Tako da to mi je ispasilo glavu, jer su ljudi vidjeli da ja ne uzimam pare od jednog klana da bi napadao drugi klan. Niti medijski reketiram nekoga da nešto priča, pa kad mi se da pare, ja prestanem da pričam. Nego jednostavno to je moja politika, moja ideologija, moji ideali i žao mi je što mlade generacije to ne prate. Nažalost, to mi je, ajde da kažem, žao da vidim kod mladih ljudi da više su prihvatili Mila Đukanovića kao uzora, kao idola, čovjeka koji može da radi svašta, po znacima navoda, a da ne bude kažnjen, koga neko štiti, koji je kao neki simbol uspješnosti u Crnoj Gori, to mi je žao, jer ja mislim da je on razorio moral ove nacije, uništio institucije, opljačkao resurse i praktično sahranio državu Crnu Goru. I ovim novim političarima, nažalost, oni ne primjećuju dijagnozu bolesti. Oni misle da je sistem dobar, samo su bili loši akteri. Ne znam, mjesto Voja Đukanovića ili Brana Gozdenovića ili Duška Markovića dođe Spajić, Odović, Milović i da će sistem da funkcioniše. Pogrešno. Ovdje su strukturni problemi, teški problemi, siromaštvo i korupcija, kriminalizacija države, a čim su problemi strukturni, oni zahtijevaju radikalne terapije. Kao kad organizam oboli od raka, kad dođe u metastazu, ne može tu andol, čaj, paracetamol. Znači moraju hiruške intervencije, mora zračenje, hemoterapija i još da nam Bog pomogne da to sve uspije. To je poruka za moje građane. Ja sam dao sve što sam mogao i što sam znao da Crna Gora krene pravim putem, nisam uspio. Nisu me shvatili građani, možda ja nisam to dobro ni objašnjavao, možda sam previše unaprijed neke stvari govorio, možda i takvo vrijeme i kulturološki model, možda jednostavno moja nacija ne želi jednu pravnu državu sa istim pravilima za sve, nego želi ovu društvo konekcija, veza, protekcija, kombinacija kriminala i šverca, ali godine prolaze, 30 godina se već borim i sustižu me i godine, tako da moram se suočiti sa sudom naroda. Dakle, u ovom trenutku građani ne shvataju da je stanje u zemlji loše, misle da je odlično i da je došla jedna garnitura koja stvara para iz ničega. Znači, ne morate ništa da radite, da proizvodite, platit će rasti. Ja znam da je to nemoguće i kad dođe kraj te iluzije, otrežnjenje će biti veoma tragično i skupo.
I kad dođe taj trenutak, ono što ja kažem, kad bude svima jasno, bit će kasno, ja neću imati nikakvu satisfakciju što sam bio u pravu 10 godina ranije. Kao što sam bio u pravu kad sam se bunio protiv napada na Dubrovnik 1991. godine i pravio peticije studenata da se kolege vrate s fronta i bio tada životno ugrožen od te euforije. Tako i danas, kažem, ne može sa švercom, sa kriminalom, sa mafijom, to mora da stane. Narod je taj koji odlučuje, ja prihvatam sud moga naroda, nisam srećen, ali miran sam pred sobom i pred ono što bi rekli pred Bogom, potpuno ja sam uradio sve što sam mogao i što sam znao. To nije bilo dovoljno i moram da prihvatim naprosto sud moga naroda. Gospodine Medoviću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor i želim vam svu sreću u privatnom i profesionalnom životu u budućnosti. Hvala vama i svako dobro.